Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Siz haberler informatsion yayını seyretesiniz. Bu kunun esas hadiseleri hakkında bizim muhabirlerimiz tarif ettim. Studiyada men Abdullah Osman çalışam. Bugün böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. Ahmedjit Memoriyatin xazimleri paytaxtımızın bazarlarında nefbeteki reydini keçirdiler. Gürçi rayonunun Aybar koyunda yaşagan Ametovlar ailesi yardımga muhtaç. Bugün Ahmedjit'teki Maksim Gorkiy adını taşıgan teatrında Ocalar kununa başlangan tantanalı konser ötkerildi. Cumhuriyetimizde futbol şurasının Kırım Kubok oyunlarının ötkerilüğü devam etmekte. Ahmedjit'te boks boyunca 37. Butun Rusya yarışı ötkerildi. Bu videoger vakalar bizim yayınımızda seyretiniz. Rusya Federatsiyasının prezidenti Vladimir Putin ve Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdogan telefon vasıtası ile Rus-Türk münasebetlerinin inkişafı hakkında söz yürüttiler. İki memleket liderleri iktisadi bağların gayrıdan tıklanılığını ve hususan Akkuyu ve Türeski Patok leyhalarını müzakere ettiler. Oktyabr 10 günü Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdogan İstanbul'da olup geçecek Dünya Energetik Kongresi devamında görüşecekler. Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov becirgen vazifesini eda etip kelgen vaxtından belli ilk sefer tatillerge çıqa. Oktyabr 6'sından 12'sine kadar onun işini vice-premier Oleg Kozyrin becerecek. Mezkür karar Kırım hakimiyetinin resmi saytında neşretildi. Oz birinci tatilini Sergey Aksyonov Kırım'da geçirmege planlaştıra. Cumhuriy Matbuat Merkezinde kütlevi haber vasıtalarının muharirleri ve ticaret olmagan teşkilatlarının vekilleri için tögerek masa olup geçti. Kırım'ın Hayriye Fondu'nun gönülleri kütlevi haber vasıtaları ve cemaat teşkilatlarının vekillerini toplamağa teşebbüs gösterdiler. Kuruluşunun maksadı ortak münasebetlerini düzletmektir. Toplaşuvdun iştirakçıları serbest subiye devamında öz suallerini berip oldular. Kırım Cumhuriyeti'nin Nazirler Şurası'nın reisi muavini Kırım Cumhuriyeti'nin içki siyaset malumat ve bağı boyunca Nazir Dmitri Polonskiy kaydetti ki kütlevi haber vasıtasının cemaatinin münasebetini doğru tezmek bu pek mühimdir. Bunun beraber teşkilat işleri ve malumatını doğru aşlatmak bunlar pek mühimdir. Если нужна помощь какая-то с нашей стороны, нам очень важно совместить здесь организационную часть с частью информационного освещения. Советуйтесь в плане проведения организации мероприятий вот с Сергеем Геннадьевичем, с нашим управлением внутренней политики. Мы имеем информацию со всего Крыма, где что происходит. Тоже вы должны не забывать. Все хотят, там, допустим, в Симферополе провести мероприятие, это хорошо. Но у нас ведь есть весь Крым, и мы освещаем события вообще из каждого уголка нашей республики. Поэтому не обязательно всем набиваться в Симферополе. Можно что-то провести в других городах там, и регионах, разнообразить тем самым повестку дня этого региона, да, и добавить еще маленькие СМИ, региональные, которые там работают, ну не знаю, там в Ялте, допустим, в какой-то, может быть, в Красноперекопске, там, в Джанкое или в Керчи. Поэтому с точки зрения планирования обращайтесь. У нас есть вообще свод, мы понимаем, что происходит в республике, с достаточно большим интервалом. И мы можем вплоть до того, что даже вам подсказать, что хорошее мероприятие, не обязательно его там, к какой-то дате, да, относить. Давайте просто мы его сместим по срокам, сделаем чуть раньше, чуть позже, что-то мы как-то его подкорректируем, это даст вам возможность и провести его, и привлечь максимальное внимание, и коллегам дать возможность на него среагировать. Bu kuruluşu Kırım Cumhuriyeti'nin içki siyaset malumat ve bağı nazirliginin yardımının ötkerildi. Hasan Abibulayev, Hasan Zevadinov, Millet Teлеканалы. Ukrayna'nın yukarı şurasında Rusya'ya viza rejiminin kirsetilmesi mevzusu büyük davaga çevrildi. Ukrayna yukarı şurasının en büyük blok Petro Poroshenko adlı fırkası bu karar için o seslerini vermeyecek deb bildirdi fırkanın baş muavini Alexey Goncharenko. Onun sözlerine göre Ukrayna'nın Dış İşler Nazirliğinde vizasız rejiminin yok edilmesi yanlıştır. Bundan da gayrı Rusya'da pek çok çalışkan Ukraynalılar bulunur. Eğer viza rejimine kirsetilse Rusya'da çalışkan Ukraynalılar öz vazifelerinden boşalacaklar. Rusya hükümeti bugün Kırım ve Akyar boyunca serbest iktisadi zonanın kenleşmesi hakkında kanunlayıqanı bakıp çıkacak. Kanunlayıqa serbest iktisadi zonaga deniz sularını ve Rusya territoriyasının Kırım yalısını kirsetmesini ko'zda tuta.
Бөлеліктен регионға қошма инвестицияларны желп етмеге имкан ачылacak. Юридик шахслар четелден келген инсанлар ве граждансыз Қырымда болған шахсларының диққатына Жымхури мүлкінде болған дайми құланмаға берілген топрақ учаскаларының 2017 сенесінің январь 1-не қадар весиқаларны ғайырыдан ресмештірмек керек. Қайт етмек керек яда кираға алмақ, яда бұл топрақ учаскаларының сатын алмақтыр. Егерде топрақ дамартасы юқары қайт етілген гражданлардың мүлкиетінде турмаса, оларны дайми құлануға кираға алмақ керек. Право аренды земельных участков, возникшее до вступления в силу Федерального конституционного закона, соответствует праву аренды, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом стороны по договору аренду или залога земельных участков и иных объектов недвижимости, стороны по договору об установлении сервитута, заключившие такие договора до вступления в силу федерального закона, обязаны внести изменения в соответствующие договора, если не истек срок действий таких договоров. Ахмеджет мемориятын хадимлері пайтақтымыздың базарларында невбетекі рейдіні кечірділер. Тешкеру дивамында алыш-верішнен оғрашқан инсанлардың весихалары тешкерілді. Сабадан башлап мемориет техник департаментіне заретінің хадимлері пайтақтымыздың базарларыны тешкерділер. Дмитрий Ульянова адлы соқағында қанунсыз ерлешкен базардан рейтіні башладылар. Энесас мақсулатлардан ет, балық ве еңгешілікні сатқан иш адамларға диққат айрылды. Тешкерүүнүн девамында анлатув іші кечірілді. Весиқасыз олған сатыжыға Игорь Подлесновға меморий протокол түзілді. Чүнки о разылық бермеген ерде алыш-веріш ішіні япайды. Игорьнің айтқанына көре, омында мечбур олды çalışmaға. Я не считаю это унижением, я не ворую. Вот. Но я без пенсии, вот мне 46 лет меня на работу никуда не возьму. За 20 тысяч я не выйду. Я бывший офицер погранвойск. Ну так случилось, я 2 года не дотянул до пенсии. Вот я вынужден торговать, у меня дочка перешла в 11 класс. Бойлек бы базарлар олғанына ерлі сакинлерінің фарқлы фікірлері олды. Как где еще? Здесь близко нигде нет. Ничего, я далеко ходить не могу, поэтому... Но мне нравятся цены. У девочки больная тема. Вот с коляской с ребенком едешь, не пройти, не проехать. 2 коляски, это уже катастрофа. Вот эти полулицы заняты, обязательно разгониться. Ознев бетінде меморий техники незеретінің башы Юрий Бравников Ахмеджеттің сакенлеріне қазай базарларда малыны алмамақ тефсие берді. Оның айтқанына көре бойлек ерлерде алынған емеклер инсанлардың сағлығына зарар кетірмек мүмкін. Бойлек бітішкірулер қазай базарларының эксілмесіне ярдым етер. Чүнки буа йоланған харар кескін олacak. Что касается этих торговцев, мы предлагаем ужесточить закон. Штрафы должны быть не 5 тысяч, а 15 тысяч, а также 15 суток исправительных работ, так как они в городе своими действиями захламляют всю территорию города, там, где они находятся, то пусть сами же и убирают за собой. Бу чыгышнын максаты тек казайы базарларды келеді. Базарның янында ерлешкен мейданларның абадалыштыру ве санитар вазиеті бойынша тешкерүү кечирилди. Вот сейчас вот видим, то есть строительный мусор, то есть аптека производила строительные работы, и на протяжении уже 3 дней данный строительный мусор лежит. Сейчас мы зайдем в аптеку, то есть у них уточним, и, как говорится, будут приняты меры реагирования дополнительно. Илачхане хадимлеріне бу бозуларны yok etmek için emir berildi. Bundan da gayrı Ахмеджеттің дигер базарларында да тешкерүү етілді. Камераны көргенде сатыжылар yok oldular. Юрий Бравников айтқанына көре, алыш-веріш ішлерінен оғрашмаға istегенлер разлықны алмақ кереклер. Во-первых, в открытом доступе есть все необходимые нормативные документы и перечень документов. Надо обратиться в управление торговли и бытового обслуживания населения города Симферополя, написать заявление, пройти конкурсные процедуры и выйти и торговать. Шымдыкы вақытта канунсуз ышыны алып барган сатыжылар үчүн 15 меморий протокол түзүлдү. Тешкерлер девам эте. Сабрия Халиляева, Энвер Румшевич, Миллет үчүн. Жүрчи районунун Айбар көйүндө жашаган Аметовлар айлеси ярдымга муктаж. Олардын 5 айлык оглусуна Эмиль Аметов паллы амелияттан кечмек керек. Баланын гидроцефалия хасталыгынын сонки дережеси. Bundan da gayrы айле мескен эф меселерине зорлук чеке.
Эки удалы евінде 9 инсан умыр кечире. Айленен бізім ұқберіміз Алиме Кайбулаева көрішті. Бу сененің июнь 14 күні айледе көзайдын олды. Оларның экінші оғлы дүнияға келді. Бұнен берабер фелекетлі хабер дебелі олды. Балачықның соңки дәрежеде гидроцефалия диагнозыны белгіледілер. Бұл хасталық себебінден Эмилінің башы пек тез осе. 5 айлық бала әрдайым екімлерінің незаретінде болынмақ керек. Эмилінің анасы Марина Метваның айтқанына көре, баланың өміріні құртармақ үшін әмелиятны бұл айда кечірмек керек. Қадын первасыз қалмаған инсанларға әмелиятқа 120 000 рублені топламаға мұражат ете. Чүнки айледе оле пара yok. Мне нужна операция, чтобы сделать. Не можем собрать. В сельский совет поставили банки, но это не хватает. Операция стоит 120 000. В этом месяце срочно она уже делает, потому что головка растет. Ему надо было еще 2 месяца делать. Никто ничего... Куда только не обращались мы. Бұнен айленің меселелері бітмей. Оларның мескен евінде яшайыш шарайтлеріні түзетмеге имканлары yok. Шымды екі балалы яшайле қайнанасының айлесінен берабер яшай. Оларның қорантасы да бұйук, 4 баласы бар. Оларның кенжесі 1 яшыны толдырды. Эв сайбы Инар Аметова қайдеткеніне көре, Evның құрыжылық ішлеріні бітірмек үшін имкан yok. Оның үшін 9 инсан екі одада омур кечірмеге мечбурлар. Да çok қиынлықлар қышта пейда ола, чүнки оларда газ yok. Eski çürügen pencereler soğukны кечірелер. Живем 9 человек в 2 комнатах. В одной комнате я сплю с сыном, с маленьким, с мужем, в другой второй сын, женатый, который с 2 детьми. А в коридорчике живут 2 сына у меня, один на диване, один на полу. Потому что не можем условия себе создать, не можем заработать. Муж один работает. Работает один, уходит все мне на лекарства, на продукты. Если не хватает, то занимаю. Потом отдаем мы так. В магазине отдаем долги. В этом году, я не знаю, в прошлом году еще дрова были. Муж ходил там, тут сухие ветки собирал, топили. А в этом году у меня ни угля, ни дров. Я не знаю, на какие деньги это куплю. Даже тот газ у меня, вот я готовлю на каком-то таганке. Даже газовой плиты у меня нету. Аметовларның сой-соплары баланың өмірін құртармақ үшін ярдым сорайлар. Все живут вместе в одном доме, 9 человек. И неравнодушных, то есть кто может помочь этой семье, пожалуйста, откликнитесь, потому что ребенку нужна срочная операция. Операция не дешевая, дорогостоящая. 5 айлық Эмиль Аметовның яшайшыны құртармақ үшін Жүрчи районның Айбар Янивойкова койының Ленина соқағының 36 санлы евіне мадди ярдым бере білесіңіз. Алиме Кайбулаева, Дем Исмаилов, Миллет үшін. Бүгін Ақмежеттегі Максим Горький адыны ташыған театрында Ожалар күніне бағышланған тантаналы концерт өткерілді. Мұнда Қырымның чешет көшелерінден ожалар топланды. Қырым әкиметі де истисна олмайып тедбірге тешив бұйырды. Бұндан ғайры байрам программасыны да Русия эстрадасының йылдызлары яраштырдылар. Мерасим музыкаль чықышлардан башланды. Бұндан сон Қырым Жұмхуриет Девлер Шурасының рейсі Владимир Константинов Қырымның тәсіл сасында çalışқан ожаларны оларның зенат байрамы ile хайырлап, қолай олмаған емек ве қави сабырлары үшін тешекірлер білдірді. Я сам из семьи учителей, поэтому хочу воспользоваться случаем поздравить всех с прошедшим праздником. Это действительно праздник очень важный для тех, кто посвятил свою жизнь воспитанию детей. Қырым парламентінің башы ожаларға Қырым Жұмхуриетінде тәсілінің инкишафына эмиетлі шахси исте қошқанлары үшін талебе ве студентлерге яқшы білгі бергенлері ве doğru тербие еткенлері үшін ярым адамызны 25-тен зияды педагоги қадимлеріні 32 000 рублей мектарында Қырым Жұмхуриет Девлет Шурасының премиясы ile mükafatladı. Ожаларны да Қырым Жұмхуриет Назирлер Шурасының рейс муавины Алла Пашкунова, ярым адамызның тәсіл, илім, генш сиясеті ве спорт бойынша комитетінің башы Владимир Бабков, тәсіл назиры Наталья Гончарова, медениет назиры Арина Новосельская, Қырым Джемаат палатасының рейсі Григорий Иоффе ведегерлері хайырладылар. Крыму очень нужны современные, свои Пушкины и Лермонтовы, Вернадские и Ковалевские, Гагарины и Мичурины. Давайте постараемся и сделаем это. Қырым
Cumhuriyet Nazirler Şurasının reis muavini Алла Пашкунова ожаларға қави сағлық, айлеви бақт ве аманлық тіледі. Я желаю вам, чтобы вы как можно чаще испытывали эти чувства, чтобы у вас были благодарные ученики, и чтобы из них вырастали и будущие президенты, и будущие лидеры регионов, и будущие нобелевские лауреаты, потому что все они начинаются со школы. Спасибо вам и низкий поклон. Қарасу Базар районының Мушаш көйінден келген Қырым татар тілі ве эдебият фені бойынша ожасы Зарема Меджитова 25 ел девамында ожалық япа. Зарема ожа қатырлай. О 10-шы сынып талебесі олғанда, оның ожасы оңа ожа ол деп насият берген еді. Ве бүгін о Қырым Cumhuriyet Devlet Şurası reisінің премиясына наил олып, шерефлі ожа унманыны қазанды. Қырым татар тіліні тез шекілді насыл огренмек мүмкін? Суалге Зарема ожа бойле жауап берді. Бірінші сыныфқа балар келе, сен адың не деген суалге? Суалны аңламайлар. Жаным пек ағыра. Ана бабаларны шымды келген балачықлар, мен евелке талебелерімні баллары чоқсы. Олар бір-еке бір шейлер білелер. Ама башқалар евде лаф етмеселер, мен аңлатам, ана бабаларға да аңлатам. Егер евде өз тілінде лаф етмесең, бала әлбетте бір саат içinde бір шей огреніп оламаз. Doğru uçaktan konsertке ержі. Актриса Лолита Милявская келді. O ojalarını hayırlap, оларға музыкаль бақшышны әдейі етті. Фатиме Сейтмамут, Абдулла Аджосман, Умер Мустафаев, Миллет учу. С днем рождения, учителя! Исмаил Гаспринский адыны ташыған Қырым татар китапханесінде ожалар теминна адлы ақшамы өткерілді. Тедбір бұтын дүния ожалар күні мұнасибет еле тешкіл олынып, мектеп ве али оқу юртларының ожалары топланды. Исмаил Гаспринский адыны ташыған китапханенің оқу залында мектеп ве али оқу юртларының ожалары топландылар. Топланған ожалар аятларының мариф ішіне бағышлап, халқының айдын ве парлақ келечегі үшін çalışалар. Олардың ярдым еле яш несіл ана тілімізде тәтіл алып, Қырым татар тілінде fikir yürüsüteler. Мен деделерім, битам, анам, епсі ожалар, қардашларым, тизем. Біз ожалар сүлелесінденміз. Мен қар дедем, зінжірлі медресені бітірген. Қырымын көйлерінде дәріс берген. Мына мен де 26-шы мектепте Қырым татар тілінден факультатив тарзында дәріс беремен десем, мүлкін. Қырым татар тілі ве эдебият ожаларына тілеклерім, оғадар тілеклерім оларға оғадар дүгілде ана бабаларға, аналарға, аналар Қырым татар тілінде лаф етсін. Өзін айлесінде ана оларақ güzel тербиелесінлер. Тек балаларын дүкіл, арқадашларын да өзлері де тербиенін менімсінсілер. Китапханенің хадимлері белі ожаларымызны хатырлап, серлевалы китап весиқалы серге ве фототақдимнамені азырладылар. Келген ожалар есе 20-ші асырда фаал көстерген ожаларының ожалар серлевалы библиографик көстергечіні тақдим еттілер. Белі ожаларымызны хатырлап деп серге азырладық. Бұл сергеде біз да Исмаил Гаспринский вақытынан башлап, Исмаил Гаспринскийні анып сүргүнліктен эвел, жентен эвел, сүргүнлікте ве шынды Қырымда ожалық фаалетіні япқан ожаларымыздың китапларыны, ресімлеріні қойдық ве біз бөле шекілде оларыны андық. Бұл mesela рахметлі Джафер Ожа Бекиров, Усейін Ожа Куркчи, яғни оның лұғаты бізге белі ве башқа ожалар. Олардың адлары пек чоқ, сергіміз епсі адларыны сығдырмады, ама кенеде бір ожа өзін талебесінің ве біздің жүрекімізде ebedi яшайдыр. Тедбір девамында Қырым ансамблінің күчі группасы ол чықшыларынан келген мұсафірлеріні қуандырдылар. Мавиле Июп, Дмитрий Завой, Миллет үшін.
Cumhuriyetimizde futbol şurasının Kırım Kubok oyunlarının ötkürülüğü devam etmekte. Böyle maçlardan birisi Bahçesaray'daki Drujba stadionunda olup geçti. Tafsiyatlarını bizim televizyon takımız bile. Турнир хайделеріне бинайын Қырым татар авескер тақымлары стадион сайыплері олмақ керек еділер. Бұл себептен Қызылташ авескер футбол тақымы Бахчисарайдаки Дружба стадионда Керичтеки Океан футбол команданы қабыл етті. Қызылташ футбол тақымының баш идманчысының фикіріне көре команданың кележегі парлақ. Бір шеге бақмадан яш спортчылар отге адымлажақ. Я думаю, что если бы не было перспектив, мы здесь не собирались. Однозначно есть перспективы, однозначно мы будем двигаться вперед, мы будем двигаться дальше, несмотря на сегодняшний результат, положительный и отрицательный для нас, но на данный момент мы обязательно будем двигаться вперед, и только вперед. Кырым татар футбол тақымына қол тұтмақ үшін Сақ шәйір мемориетінің баш муавини Шериф Османов да келді. Приехали в очередной раз поддержать народную команду Қызылташ. ИСАК с группой поддержки. Мы постараемся не пропускать матчи, болеем за нашу команду. Сегодня кубковая игра с командой из премьер-лиги, то есть достаточно сильный соперник. Желаю команде нашей, чтобы она победила и сегодня, и в будущих играх. И побольше, конечно, хотелось бы, чтобы на трибунах было болельщиков, болели за народную команду. Қызылташ футбол тақымының ойыншысы Эрфан Халилов қайдетті, рақип күчлі ве тәжірибелі. Демойымы шуки әрбір ойынға ватандашларымыз қол тұтмақ үшін келелер. Проиграли, тяжелая игра была, хороший соперник, 3-0 проиграли. Ну, думаю, что в скором будущем будем занимать первые строчки таблицы, будем выигрывать, все будет у нас хорошо. Спасибо всем людям, которые причастны к созданию этой команды. Ну и всем тем, кто поддерживает, болельщикам нашим в первую очередь. Играем ради них. Галибек Хасанов оламағанына бақмадан Қызылташлылар рухтан түшмей. Олар адым-адым илерилемеге девам етежеклер. Султания Меджид, София Шукурова, Энвер Румшевич, Миллет үшін. Ахмеджетте бокс бойынша 37-ci Butun Rusiya yarışı ötkürüldü. Bu yarış 2 defa Avropa ve 16 defa İspanya'nın çempionu Sovet Birliği'nin Cumhuriyet Birleşmesi'nde nam kazangan idmancı Pedro Saez Benedicto'nun hatırasına bağışlandı. Bu insan onlarca sport ustalarını hazırladı. Onların sırasında Kırım sporçuları da var. Kırım Cumhuriyeti'nin Nazirler Şurası, Sport Nazirligi ve Boks Federasyası bu yarışını teşkil etti. Turnirde 100 dencede 18 yaşından büyük Kırım, Moskva, Krasnodar, Dagestan Cumhuriyeti, Samara, Çeçenistan Cumhuriyeti ve Rusya'nın diğer regionlarından gelgen sporçular iştirak ettiler. 4 çeki kategorisinde Галибек Хазанхан sporçular sport ustası unvanına nail olacaklar. Первые шаги на этом турнире эти молодые боксеры сделали с перспективой. Кстати, на этом турнире участвовали очень многие участники Олимпийских игр, в том числе и наш знаменитый Александр Усик, который Олимпийские игры был в Лондоне выиграл, и который в этом году стал чемпионом мира среди профессионалов. Так что у нас через этот турнир прошли многие великие боксеры Восточной Европы, и Украины, России. Yarışқа келгенлерінің өгінде Pedro Saez Benedict hakkında kısa film gösterildi. 1939 senesine kadar o İspanya'da Kırım azat edilgen son ise yarım adamızға koçu. Ahmedjit'te Spartak spor cemiyetinde idman olarak çalıştı. Pedro Saez Benedict'nin soysopları hala da Ahmedjit'te yaşaylar. Anane boyunca onlar dedesinin hatırasını anmak için yarışta Галибек Хазанхан boksçularga kubuklarını hediye edecekler. Моего дедушки старшая дочь Пакита, это моя мать. Насколько я помню, когда был малышом, замещал и маму, и папу, и требовательный был к себе и к родственникам. А уже как тренер на работе он совсем другой человек был. Он был требователь, но был в тот же момент и мягким человеком. Его слушались, уважали ребята. Rusya Federasyasının silahlı 126. Sayıl Modafasının orkestri yarışta olğanlarını çıkışlarının kuvandırdı. Pedro Saez Benedicta memorialı bir kaç yıl devamında turnirinin en üstün kategorisini taşıy. Yarışının galipleri halkara sport usta unvanlarını kazanalar. Bu turnir oktyabrının 8'ine kadar devam edecek. Sofiya Şukurova, Akim Bekirov, Millet üçün.
Bu noktada yayınımız sonuna yetti. Evlerinizge erdayım iyi haberler kelsin. Görüşmek üzere, sağlıklı kalınız.